بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. صدق الله العظيم. سورة مدثر آياتا يكي حياة بينجا. بناوي خدايا دلوان ودلوين ونتبدا بخير وخوشيهات برنامه مال سرمجارة دستبيكا دينداريه وكا قد آيات دي جهاتية آگه داینی خداش پیغمبر خور محمد علیه الصلاة والسلام را بجه یا ایها المدثر ای اوی خو پیچای قم فانذر رابا وشیارکا وربك فكبر وربي خو مزن بك وثيابك فطهر وجاكي خو جلي خو پاقش بك والرجز فهجر وهجرتاش خرابية بك خرابية نكا. وكاقو آيات دا وكريتي زانين هر تشتكي دست بيكا كوي هيا يعني بيچاوا إنسان نهج داي كرد بي عمريوي بثانية وبدقة وبساعتها وبروجة وبصالات شد بي هر تشت دجيان دا وري يعني كائنات جي خدا عز وجل وقت أفرانديا دا سورة جركي دا أفرانديا بتعبيرا قد بي أوكس بوكس دا تشتدي دا نينة يعني خدا جي عز وجل أمد بجينيا إن الله قادر على كل شيء خدت على قادر حرتشتيا إذا قال الله كن فيكون وقتك خدا قو ببي أما أوكس بوكس خدا جي تشتك نأفرانديا هرتشتكي سورجك وزمانك جير لازمه إجا دو وحي دجي دست بيكا دينداري دجي ج صفري حتاني قو آياتا بيروز دبجي ما إيرو دينه وجوارة تمام كرد 23 سالا دا وحي صفري حتى ج صفري دست بيكري حتى 23 سالا تمام بويا يعني فقط اشتا اوانا حمو سورجة يعني إجا وا إنساني باورمند قو بدنا باي وحي جي قبول بكن جواره جي سورج لازمه جواره جي بوزيسيونك لازمه جواره جي يعني هم بيك جاري حمد شتي برپرسيار نايديتن اجب و آوه مگو چه مگو دستپیکا دینداریه اجب دستپیکا دینداریه مرف کاری بسه شکلا شیروه بکه بسه خالا بین زمان يعني دستپیکا دینداریه بسه شکلا دستپیت که یک جيب هبونه دستپیت که او گو خدا عز وجل هبونا پیغمبر خو قبول دکه پیشی هبوناوی قبول دکه نو که دولتا ترکا گو هبونا کردا قبول ناکه اما عسکریه و ویرگی جوادستینه يعني هم هبونا قبول ناکه هم عسکریه بواد کی و ویرگی جوادستینه خدا ورناکه خدا عادله يعني خدا پیشی هبوناوی قبول دکه وی مخاطب گرید بیا ایها المدثر ای اوی گو خو پیچایا إجا مثلا آياتنا بيروز ده دور نتيجة بيا أيها النبي مثلا دور كده بطه يعني تديت ناوي پیغمبر و أوصاف پیغمبر هنا أفانا أمجوا آياتي بيروز در تيخين يعني بكورتاي پیشي خدا عز وجل وي مخاطب قبول دكي هبوناوي قبول دكي يعني مرحلة داوي مرحلة عولي أبا پیشي هبوناوي قبول دكي وي مخاطب دقري وجد دور امر خجرت بجي تبلیغ امرت که مگو چه مگو سه شکل سه آوا سه خال یا عول پیشی حبونا قبول کرنا حبونا وی مخاطب گرتنا ویا آد دوا پرورده برپرسیاری بخورتینه يعني خدا انساني مگوت یا دین صفره دست بکری حتی تمام بویا هیدی انسان پرورده کرنا گورا پرورده واجی بر پرسیاریا واچی بوی وکا گود آیت که پیروز دد بجید به حتی که گو ام قاصدی رسول الچی نشینن اموانادنا عذاب دان يعني خدا عز وجل وکا دیس دولتی ظالم و دولتی گو خلقی و مسلمان روجلاتان ناوین چید بجنه يعني به محکمه انفاظ ناکه و به آگهداری حتى سوش تدبيس نبي جزا ناكي يعني حتى كي قو أم قاصدي نشينن قاصد
إنكار نكن أم كسي جزاء ناكن يعني بيشي قاصد دشيني إجا دفردا مرحلات الدوا شاخات الدوا أو قول قورا پرورده بونا إنساني برپرسياريا إنساني زيادة دبي يعني وقتی گو پرورده تونه بی برپرسیاری جنینه مثلا ایرو حاشا قی برپرسیاری حیوانا هیا قی برپرسیاری زاروکا هیا قی برپرسیاری و انسانی بدین به عقل هیا چما يعني ند پوزیسیونا گو بین پرورده کرین يعني بوی اوای یکمین دستبیکا دینداری به هبونه دویمین به پرورده آسیمین جی مهم آج هر دوی دیجی مهمتر برزگار بونه يعني ها وقتی گو انسان نرزگار بی اشته مثلا گو خدا عز و جل دا آیتا پیروز داشت پیغمبر خورد بجید بی یا ایوها المدسر قم فانذر رابا و تبلیغ بکا رابا و شیار کا کسی که گو او بخوا پرورده نبو بی و تنبی و رزگار نبو بی شیار نبو بی يعني رزگار بی تدید رزگاری برفره يعني مرف كاري بميجي بيجي مرف كاري بروحي بيجي مرف كاري فيزيكي بيجي يعني دوي انسان بي مرف بي تبي تعاصل تبي بريارات دستي خود بي لورا فرق انسان وتمام مخلوقات ديتري اراده يعني بيشي ببا خودي اراده خو برا اراده دستي تبه بي وتبوي خودي اراده ایجی هجنور را به تبلیغ بکه یعنی دورده مرا بجوی آیت و ها فهمت که گو انسان کی گو اراده وی نبه ما فیوی تبلیغ جی چه نبه نو في الحقیقت جی نکاره تبلیغ بکه یعنی وکا گو از نشاش بم وکا گوته حافظه من رحمه خودی مری حضر علی به سید قطب رحمه الله دبیجه التحرير قبل التوحيد حريات رزقاربوني بريا توحيدي لورا وقت يقول حريات رزقاربوني نوي اركي توحيدي تنكارا بيك بيني يعني تمام تهنكا كاري بيك بيني اركي توحيدي مثلا دونما عصر سعادات دا كولاجي مسلمان بونا اما شرطي واجي نو كي ايرو بونا يعني ايرو بس بتون وقت يقول اركي تنب بن بس بتون وقت يقول رزقاربونا تنبي ايرو نكاري اركي توحيدي بيك بيني يعني جبوي أواي مرحلة أساسية جي چيا رزقاربونا إنسان يعني جبوي أواي خدا از دوبارتك مش پیغمبر خورد بجي عليه الصلاة والسلام يعني معناه جو أي أوي خو بيچاي رابا معناه نگو يعني جو هما بخلاصي جو أمد بيجلي خو الخوك ورابا سرخوا دفرت دوي مرف قرآن برفره أدبيات أوي هيا اشترى بيجم بسيكولوجيا وي هيا استرونوميا وي هيا ماتيماتيكا وي هيا فيزيكا وي هيا حمو اواي دوي يعني قرآن بهر اواي ورا شيرو فكرين قرآن بهر اواي ورا تفسير كري يعني اجى دفردا مثلا انسانك مروفك انسان چيا وقت يقول مرف بانسان چه بكاتي وي هنا چه حوجه داري وي هنا چه احتياجي وي هنا چه لازمي وي هنا وانا حمو ادويت مرف برچعواب كري يعني إجا أفانا حموش إنسان الرقوبة بإنسان بخد إرادة لازمن جبوي آواي از دوباره بجم جبوغو إنسان كاربه تبلیغ بکه دوی حاضر به بروحی خوی حاضر به بپسیکولوژی خوی حاضر به همه تشتی خوی رزگار بوی به یعنی انسانی که گونه رزگار بوی به یعنی نکاره ارکت توحیدی بینه پک بینه یعنی بوی آوای جار دی از دوبارت کم يعني ياك دوي إنسان مروف بي قبول كرن هبوناي بي مخاطب كرن خود تعالى تمام پیغمبر خود ديرو كده پیشي و مخاطب كريا و قبول كريا و مرحلات دوا و پرورده كريا يعني گوجوارا وحش يعني بواسطة جبرائيل عليه السلام و هنك پیغمبر اجي بوارا آخفتيا يعني محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبرائيل جيرش يعني نم جرامي ابناكبنا هور گرياده يعني مرحلة أولي أوجوي مخاطب دقري هبوناوي قبول كي هبوناوي تبجريني وي مخاطب دقري مرحلة دو أجوي پرورده دكي مرحلة سياجي دبي رزقار با يعني وي رزقار كي يعني تتبه تخوبه رابه سرخوه شيار با خدا عز وجل متفا بقر نجوا إنسان أهل التوحيد جو رزقار بوينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.